Na, iya ko pendato, inunta nasukan dato makayon si kula ilaha illallah. Dia ko buto, inunta nasuka buto, makayon si ko kalimat la ilaha illallah. Ha? Pendagang ka mambu? Dia ko pendagang, ha? Inunta nasukan dagang maka ayon si ko kalimat la ilaha illallah. Ha? Ada kalimantan pandagang. Nah. Kagi susah bagi na dindagang. Ha? Tatabi yo. Biar pandagang Na penggegaan no kawan, are penggegaan no makalaba. Oh, atero ya muna. yang kaya kapakalaba. Ka milyonir. Abangan pakalala nata, basta ke milyonir ka na matang ko Allah. Ha? Ke milyonir ka di. Dan di ka matag matay, di ka mamilyonir. Ha? Okay na, may ko ba nga penggegaan ni? Ha? May ko ba nga penggegaan ni katika dagang wakay sa tungan na malakalabaon. Dagang wakay sa illegal. Makatuka ko na ro ka makakuan. Are. Yang ano sa perso. Patar gua kedep. Oh, patar gua keleb. Ha? Map, iya nakuan ya, pemana eksperimen tuh ya. Are. Kasih sila gede. Kata mo na makan deket gitu. Makan deket. Yang deket mo. Nah, Ada na mga pakasir. katan tuh la ilaha illallah. Oh, ha? Seko kuan, katuru. Ha? Anak ya freedom of speech. Ha? Ugay na kinanglan na makayon kay po kalimat la ilaha illallah. Di ka patiru inong tanan. So patiru makayon po kalimat la ilaha illallah. Di ka paparangayan inong tanan so paparangayan na makaayon si ko kalimat la ilaha illallah. Sa pro na mata saya. Oh, kailaman gyang ini surat ang nakitab na kukumay 200 ka pages. Supatan Ah. tanobod. Oy. O kung maduga to sa pages na chapter 1 na ya. Ha? Na mapiyawan na mati ibnis kas tanu saya. Biya gabi ya, magacho waktu wakwan asar. Maghrib. Iya, maghrib. Oh. Na sa bapro na mga pakisise madagal ko na mga pakisise at yung director sa yung Quiapo Islamic Crash na so pakise yun na sa inyo bukuasag yung tano Wah. ha discuss tano di ka nutupag sa padakuan bondingan ha mabapya ka katawan tao na di tamat mabukuan ano na niba tungan na paman katataduman sa paman kaya sa gaditon ha sulang-ulang na mimbantay saya oh ay sagyang kaya paman channel tano kaya po Islamic Crash na balasang ano Allah makuha niyo sumadak lang mapia si ko dunia na may ito nga ya si kung mga amal tano ang mga pipia mapad kung mga pupunod itimbangan sa salungan na mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gunting Amanardas, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, watching from Malabang, Lanao del Sur by Nasruddin Amirul Marhum Salik. Waalaikumsalam from Carduna Rizal Region 4A, Calabarzon by Alimudin Malitabak Sangkupan. Malitaba ke pasangan na orang menarina. Itu po lagtar na. Waalaikumsalam. Watching from Monumento, Caloocan by Sharif Abinal. Waalaikumsalam Juni Benito kaya bulan na. Waalaikumsalam, watching from Caraga Region, mabuhay ang Quiapo Islamic Crash by HMB. Salamat. Waalaikumsalam from Dait, Camarines Norte by Rimak, Nati Biner Ismail. Waalaikumsalam, Nasruddin Amirul Marhum Salik.
salam ko guru akan an napakaisa akan so Islam na aya pagunutan na sa Quran agus susun sun Nabi sallallahu alaihi wasallam dua agu dadin apad so Ahmadiyah na ini uman niranun si ko Ahmad na so Asaira na ini na si Ashari aguso mambuso mga siya na so Ali Ahlul Bait grupo asapolo gudua imam ag grupo aguso imam aguso mga hadith agus sapolo gudua imam so dua apagunutan kapya katalawiran lima pakauma ag gawin na kabaloy pan asapolo so imam baadin kurangun bada katarotopi so katarotopi amyang girean sa katiru Allah ko linang akyat katarotopi niyan ko agama Islam Hindi pa kay seno. Yan kaya ako ano, ginapakisa kapag ko na aya ka sa sabutang na aya buah source huwag man na Quran buku hadis. Oh. Seko ulama o ahlu sunnah wal jamaah na igira timbulan sa source wa agama na kurik na nagyan na Quran na buku hadis. Ha? Oh. Ada amiteroon kung mga ulama ipo ko kay po sa Rasulullah iba po sa source wag si akin niya Ash'ari si Abul Hasan al-Ash'ari gusto mambuso mga ahlul bait ha na bapod sa source agama ari o di mo na si Ahmad ibn Hanbal na bapod si ko source agama okay si ko Sharia Islamia nagipamakindagan ka so Islam na si ko kinituron si ko Quran amituman taman sang kutuwa kinituron sa giyang kutuwa ayat sa Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina na tiaro to po Allah su agama sa dan na ba niya ng ibagak ha Padagataru Allah na tiyaman na iya mafarratna fil kitabi min syai dan na inibaga kami si ko kitab may tubo kalangun pamanam yakwan pamanam langun yan piniskas ay yung yakwan Islam ay apakasan na ayabu kuan yan ayabu sorsyan na wahi daban yan daban yan ikadua okay na mimbagi-bagi sa wahi sa Quran aku hadis so wahi na mimbagi-bagi sa Quran aku hadis so mga ulama sa agama ipoon ko patay imam na taman seko so seko kaya kesa kasadu agama na ayam yato niran pembetulan sa Sharia evidences mga dalil sa agama na sa pulo kenapa bumpun sa kikikuan Asyairah kenapa bumpun si Ahlul Bait kenapa bumpun si Ahmad ibn Hanbal
Kenapa berdua kuan? Salafi ibarat wa mau. Wahabi. Kenapa una na mga pen? Aya muttafaq alaiha. Oh, igen na kaupakatan ko mga ulama. Basta miya kapangadikan, nakapangadian na kaya. Adillah syar'iyyah muttafaq alaiha inda ulama syariah. Napat. Ay manan yan na dalil sa iku agama. Napat. Adalil. Kaupakatan sa iku mga ulama. Baganero na Quran. Ikadua na hadis. Oy. Ikatlo na ijma. Ay ikapat na kiyas. Inuka din sa ijma. Oy. Inuka din. Naaya kaya din na ya. Nasa idong mga sahabat na may adin sa ijma. Na ato na rin ibaratan na nagyangan na kaya adin ijma. Nasukyat mo asiko Quran. Tini muso Quran. Aya katatagunon kasusuratan nun na mga kwan, mga pakungukurma. Mga papan. Mga kubal. Namiyaw pakat sa mga sahabaw Rasulullah. Wapya so sumusurang nakagiyo kumausay ron. Namiya kayo. Ijma. Katlo. Aso ijma na padanan sa dalil o agama. So kiyang balik ko Quran sa timan na mushaf. Kaya nasa timan namin baliw sa datar sa timan na libro. Na ijmaanan. Ijmaanan ko mga ulama. Kaya pangatan ko mga ulama at taguon sa timan na Pangitabot. sa timan na book binding. mabukbain. Oh. Kaandi ka da sa Quran. Nakyaw pa katanan si kung mga ulama sa kaya kyaw pa katikiran nun na mutawatir. Mutawatir. Ato na rin pamatuin sa mutawatir. Si ko umani generation na aya miyan utulon nagatusan. Adam nagibon. Ibarat na generation na sahabaw Rasulullah nagatusan na miyan utulon. Oy. Ilaman. Si ko katimo na adna sa timan na ayat. Duti man ayat to. Malalabaton. Nilalang ako mga sahaba, uwi na mababarang pagsiran, ano matatago, ano gisumbat. May magisisiran. Ayaw mo ripo, ready makadadar pa. Nasukuzay patog nuliyaman. Apa dito sa makalalangag sa Quran, ako panunulat o Rasulullah. Ayaw makakukuan, so kuzay patog nuliyaman. Sige na, kaya malalabat siya ng ekwan. Kaya nimutan o. Masulaka da ja'akum rasulum min anfusikum azizun alayhima anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Siya sa surat At-Taubah. Tira na naman tatago. Sa surat At-Taubah. Na. So kaya gitu niya natin. Tiyago ilang surat At-Taubah. May upakat sa mga sahabaw Rasulullah. Nadalilanan. Dah ketu nakakuran na ba niya pero panimoni ako sa Quran. Ari. Dah ketu nakakuan. Hadis. Pero Rasulullah kuan. Timoni ako sa Quran ba ko putay. Yaw pakatang mga sahabaw Rasulullah. Gitu pembetulan sa ijma. Muntay inyuman. Oy. Ay manan yan yaw pakatan. Okay. Na. Dalilanan. Ibijin siya. Aya ikapataki pagariko. Dalil sa agama na kiyas. Nutuko din sa kiyas. Kagi adna miyamang ibago masalah. Haram.
Adna pengad na masalah haram na da akatunun niliyan sa kwan Quran ay berarti nagyang asyabu are nyaluwak na si kumipo sa kwan na review tano an kwan an ka sa gugudi datarag yung asyabu pangirubakad na sa Quran ako hadis aban yang petirwa ay baso ba baharam sa kwan syabu nususabagi na tira na gelo bagatan lagi kakuan Buat Ramon. da malu sa Quran atiri yang ya Quran na mitu teman-teman na nah yang utamanya lihat rekan samyaw na aso kias na pati rukun patarukunian na udirunanan masa na di pembaluya kias ato nunanan bagay na aslul masalah Kedua na far'ul mas'alah. Pang-asalang mas'alah sa pagka-mas'alah. Kedua na illatu tahrim. Oh. Illa. Ay ikapat na hukum. Ikapat na hukum. Yepat. So syabu nada lilian sa Quran. Ayan nada lilian sa Quran na pakabereg. Pakabereg. Inutok gaharam so pakabereg. Alin sa pamikiran. Nakalin niya sa Quran. Aliskar. Ngutak. Pamana nakalin niya sa pamikiran ka. Pakasalutan masalah. Ana dalilan sa Quran. Innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Hurrimat alaikumul khamr. Mata na so khamr ako so kasumpaw nagalbugan na syaitan. Panagilin niyo. Oh. Hurrimat alaikumul khamr. Wal maisir. Kiaram na kanu so khamr. Nah. Aslul mas'alah. So syabu nada ba niyan dalil far'ul mas'alah. Oh. So kapag kabereg na sisi sa gyang ya syabu. So kap kadaw akal na sisi sa nga syabu. Yutu illa sabab akya kaya haram yan oh. Yang utap kamar na aya sabab kaya kamar kaya haram yan. Na sabab sa gyang kutwa al-iskar masuk iskar na sisi sa gyang kaya syabu. Oy, nakagyan datar siran. Naso hukuman yan ng datar. Hukuman yan ng datar. Dalilanan. So namong nadalil, para makarayag kan mo ya. Mapunto wag isukwan tano. Ilmu tano. Oy, nasakan na piyang adiyan na kan nagyang kaya Islamic jurisprudence tarotop. Tarotop. Ato na ini ba? Piu-piura syari Islamia. Oy. Nah, ato na ikuan. Pada dalil sa agama. Kaulis sahabi. Atau mga sahabat. Kedua na orf. Aku ada. Ato na orf. So isa kapag tao. Nakanda ko niran, paparangay niran. Nakabalo ito dalil. Dataro sekitar nomoranaw. Ang utak kapiatan may adat. Kape parangay. Ay giram ako masuk bisita na pagawa kasi kuan. Igaan ka. Naya nga sila nung kuan. Pagkaigan sa mga bisita ka. Tumupuan pa. Huway. Naorpo to umranaw. Igira sumyung susawala na si Sabasak. Ari. Ipumugilan to pamanakuan. Dimbali ko di makawin sa pipira buka akuan. Margas. Huway. Na parang ito mapia. Na kapagay ito kuan. Huway. Yung utatiran man na akuan. At naniwam. Masalih mursala. Ay mana masalih mursala. Public interest. Ari. Ay mana public interest na dataro walay ka. May sugot ka karsado.
na sukar sa na public interest, nagyang utarak ka, na private. Ha? Na mapakagang kung so, public interest. Gubidan sa walay nga, na mapakok itong sukar sa Ha? Iti ko kumanin sa sarya. Oo ay. Na,